Ngibingelele intombini ngiphinde ngibingelele nasensizweni. Cha bafowethu siyabonga kakhulu ngoba subscribeile i-channel yakhula. Bengicela bafowethu ongaka-subscribe asubscribe khona nathi sokwazi ukuthi sikhule bafowethu sibe silokhu sinilethela nje indaba. Bafowethu udaba esiniphathe lona ke namhlanje ngolithinta ke umthandeni umfoka amanqele igcoka melisha. Bafowethu ke lensizwa ke siphinde yagadla quality ngoba ke kuzokhumbuleka ukuthi eqaleni yagadla quality kanye nakuBig Zulu kodwa ke kulokhu ke ithe cha ayikigadle ke quality yedwa yathi ke nje ilungisa izinqe zakhe kuphela ngoba kuzokhumbuleka ukuthi eqaleni yambiza ngekiwe. Bafowethu ake sithembe ukuthi ngumdlalo lona kuphela alikho libi insizwa nje ziyangcweka. Ingabe ngisakubambezeleka awubuye nathi ivideo mntaka baba. Ayishabaphe athi hayi manga xoxelinda enungathwalisa manga xoxelinda enungathwalisa nje khanda wethu ishile indaba yaseDubai shilathebethu hayi kusekwethu thani water cha hayi angikahle mani ngithi ngalo 2011 691.52 6106 ngithi popopeni ngiyamqhelisa manje engezweni akayiyeke iyamshalazela nalokho kufana nekiwi lokho kufana no Paul ekiwi kwali nhloko sinasona shilathebethu yebo uqala uzemdletshe yithi abaphathi bekhona bafana yithi abaphathi bozolo ngiphilela abantu abangithandayo mina abangangifuni hamba usho angisasho ukuthi cha abafana bangishona ngaleli 20 lami ngilungisa izinqe zekiwi isitoko esekiwi yabona izinqe zekiwi ikiwi nje ahlukana no Brentwood uBrentwood ugqoka i-T9 sezi ngoba manje ikiwi manje liyadunusa nje vele cice ngapha ngemuva bume ithende ungathi ungafuna ukuthi mina ngumuntu odala ubuka uvele